aramidam dito yurwar katrabiin. Nakapsot nga ron ti signal iti unag. Anya? Una yan day nga online games? Day takit din ti pakapuypuyatam Ay na, iso nga ron ti ragragsak ko. Ay nawaw, imbis nga trabaho ka. Uwi na Pagururayak iti awag ko iti nagaplayak. Makauray ka kaday. Idi pa'y napalabas abulan na kasta ti bagbagam. Kasta nga rudo na kanayon. Agur-uray ka iti awag da. Ay, awan ti kunam nga agsapol ka pa'y lang iti sabali pagkwarta amat. Ay na, narigat nga ron ti agsapol iti trabaho. Ti bagam kitni, sadot ka. Anyat orasan, lam nakaturog ka pa'y lang di Rekson. Ay na, talaga nga inyo. Oray na kanyak ti marami dito'y balay. Ultimo aginaw itinanganan na, di na pa'y maramid. Ay na! Ay, makapasuron. Kanya nga laki din na yaman. Inayadin mo ta. Nakaturog na tao kit. Kasi ka pa'y lang tagreklamo? Napuyat ak nga road. Ipagarumpon sa mat a restaurant to'y balay lakay. Ay, Kastala ka na yunan. Awanan pagpaliwam. tangiwat mo. Bigatem manan ti kasta. Makaumak. Napudot man ang ti ulo, Mari Jessica. Ay, siya, ti ma-stress itikas dyan nga aramidon ti asawak, mare. Apay, aging ga ka di ita, kat ti online games lang into na rin na, Mare. Huwin nga rod, mare. Awan tupay ti kunana nga agluto wano aginaw. Ay, nawaw, papakpakan sa amutin kan ka, Mare. Ay, naku namon, mare. Awan pa'y anak mi, ngamkas jayan ti aramidan na. Panagriknakit sa nga pulong ti anak ko, mare. Day tangag pa'y sutirigat na, no sadot ti asawa, Mare. Awan ti katulungam, nimbaglaangan kasaan akasta nila kay ko. Iso nga umapalakin ka, mare. Agkuy-kuyog kayo ka ni Pari Donald ang mapanagtrabaho. Da kami ngay, saan apulos, mare? Ang hindi mo unay ti ang panunot, Mare. Tapno saan ka ang ma-stress. Agtugaw ka kit di pa'y tagkape ka. Ay na, nagkasat kalaunay iti asawa, mare Loli. Si kakit di mo't, Mare. Kita man nila kay Mau, naggagatsi ka. Sigod mo't, Mare. Ba nag-apagyamanak launay iti asawa. Ay na, no nalakalang ti mangisukat iti asawa, inaramid ko kuman, mare. Si kakit di mo't, Mare. Nagagatmat nga ni Rexon, idi. Itatanag kalay sa kami, si Madut Matan. No amok lang kumakastoy ti mapasamak, sa anak kumapay anak ki asawa, mare. Idiretsum ken kwa na, Mare. Narigat mo't no iso ti lalaki, kat iso pa'y laang mo't ti papakpakan ken ka. Ay, day tangarod ti kunak, mare. Sa anak matabak nang ngam aramidan nak a sugar mommy. Rexon! Rexon! Sa dino man ang tiyan mo? Ay na, awan pa'y sumungbat. Sa dino ngay man ang tinapnapan ang dayja tao. Awan matitisilid mi. Awan matitisala. Rexon! Sa dino man ang tiyan mo? Anak dito! Baray! Ay nawa, adda ka lang matgayam dita. Itay pa'y abugbog kawan ka, ngam awan matlangan ti bagam asumungbat ka. Nagkikimsak nga ron. Asino tinangibaga nga umuli ka dita mangga, ha? Kay, napigpig sa ti signal dito. Itikas to yung oras. Baka... Bumaba ka ditan. Di mo rayan asyak ti makaungat na talaga ang makaraman ka kanyak na eh. Apay nga na napulot ti ulo makanayon na yan. Asino ti saan apumudot ti ulo na no kastoy laang? Nabanuga ka nagtrabaho. Ita, kastoy pa'y laang ti badanunak. Awan pa'y mati ko nam nga agluto ka. Saan ka kadipay ang mabisin, ha? Eh, kayo madamdaman to Itay pa'y nga ay ayaban ka amangan, ngam kaslawan matmang mangag mo. Madamdaman ko na nga rod. Apay ta nagdagulit kaya. Nakapsot nga rod ti signal. Eh, buwisitin nakmat. Na, basol ko pa, no nakapsot ti signal, ah? Ay,
Agulimag ka, ta nakarkaro ang mabwisit ha. Day talangan online games ti mangib ibos iti oras mo. Inton maabak ka, siyak manan ti pagpupudutam. Agsardeng ka kunak, di. Kasta gaya ma. Ay, unay mo't tan bakit? Awan mo't nagyan ti kaldero. Kinanmen ka ni Brownie nga aso ta. Ay, nawaw. Napatpatig ni Brown na yung ngimiti siya. Kasta ti kayat mo asawan? Naimbag ni Brownie tamay salaang ti sao. Saan akasken ka? Uray ulit-ulitak awan lata. Ala mobile games pa more. Di nak pa ibat tiyan, Mike. Kasla di nak asawa iti kastangar aramidan. Anya nga ti kayat mo, Pagserbian ka nga uray kasta ti aramidam, palagipan ka manan, Saan nakababaunan? Asawa na, Rexon. Ipalagip ko manan ta ang mga nunalipatamon. Saan ka diya responsibilidad mo pag-serbian ti asawam? Oh, Anya nga ti kayat mo ang mapasamak. Siyak ti mampakanken ka? Talaga mat anapuskul ti rupam no kasta. Oy, pare! Sika mo ti lumabas iti parangan Di mo ibaga mapan ka manan iti bangkagyaw. Wan pare! Ano pa nga ti trabaho nga gururay jay? Ay nawaw, agi na nakamot pare. Bueno, kabutang mo ni Mrs. Mau. Ambong pare. Sana na saya at asyak alalaki ti pakanan ni bakit ka. Narigat no, agsadot-sadot tayo. Tada tayo ti lalaki. Na, kaslad na kayat mo asawa na pare Donald. Amo pare, nangakuti saritaan na kiti asawa tayo di na minsan na nakipurdiya ni Mari Jessica kada kami. Masyanak pa yun iti asawam. Apay, kanya tis istorya hindi ta Jessica ya. Urisan ko nga ibaga. Amumot daytan, pare. Kasta ti imbaga ni Rexon ken kalakay. Huwag bakit? Nagturid mangibagay ti kasdi kanyak. Ay nawaw. Anya ngay matinsong bat mo. Diniretsyong mo ta. Tapnusan nga agrawam. Madi nga min, ti tabas ti dila na. Ay nawaw. Ang mapayaya. Kasano, no ni Mari Jessica ti pangipapasan na iti ungot na lakay. Awan kat babay na kabilin na ti asawa na. Kit no ni Mari Jessica ti bang pakpangat kong kuha na. Mabiit laang man, Mari Jessica. Ada ka di baga Mari Loleng? Kung amin, Mari. Nadakamat ni Donald kanya, nga adda ka no saan da nagkinaawatan iti asawam itay agsapa. Ay nawa. Anya ko mati makagapu Mare. Pinatamaan na ka no ti asawam, Mari. Anya ko mati pagdanagan na no pudno mat Mare. Sigurado asaan ang nagustuhan ti asawam ti naisawang na, Mari. Kitaam kit di ang mga nusika ti pagpupudutan na. Ay, saan to ang pasamak day Mare? Lumaban akmat No bilang man takabilan na ka, umay kapailaang dito'y balay ha, Mare. Wen Mare, di ka madanagan. Awan dakes ang mapasamak kanya. Agsarita taman, Jessica. Nabanugak anak kipurdiya, kaya't kuti agina na. Napatag ti pagsaritaan ta. Ay kat ibagamon Talaga kaya't kunti agina na. Istorya na kanumat kada pare Donald. Anya nga istoryaan man nga ibagbagam si ka. Amom ti imbagaday jay a Donald kanya. No anya man tinagsaritaan yu iti asawa ni Mari Loleng. Awanan amok dita. Talaga gaya makayat na kay babain. Siya pa yan ti idadanas mo dito lugar yaw. Anya ayat imbaga na pagsaksakitan tinakam mo. Kino pinasagidan na kitay. Narigat ka na no papakpakan la da tao. Kat, anya ko mati pagsakitan tinakam mo kay katpudno mat tinaybaga na. Ay unay kan. Talaga gayam a planon ti mangibabain kanyak dito intero a barangay yaw. Di nakpabasulan Tauray sa anak nga agistorya, amulat tadagiti ka aruba. Saan damat abulsa, tapno saan da makita ti kastang aramidam.
Na, agim-impaki ka matrekson. Pumanaw akon. Ay nawaw, apay, Imbabay naklaunay. Ado timang mangag ko asaw dagiti ka aruba. Jak manusan ti kastoy. basol ko nga rugmanan, no ado ti sauda kontraken ka. Asino kumapay ti daduma mapabasol. Gaputa si ka ti amuda dito'y lugar yaw. Kastanter aramidan. Ay nawaw, tapno ibagakkan ka, Rexon. Saan ko akontrolado tingiwat dagiti chismosa dito'y lugar may. Nagawid ako ni ti ayan ni Nanang. Anya, imbis asang te parikot mo, itarayam kit den. Nanang, dito yak pa'y lang agnaid. Anya, kasano nga rod ni Jessica nga asawam. Baka mumutin ha. Jak kaya ti agnaid iti lugar da. Anyat na pasamak aya. Pagsasaritaan na kidin dagiti ka aruba da. Papakpakanak ka no ko ni bakit ko. Anya, Dahil ti agwarwaras a damag nanang. amangan matnupod na anak kaw. Basol ni Jessica. Basol na no apay akastoy ti mapaspasamak. No ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo itinalapat, anak ko. Oho! Sana yun. Nakapag-desisyon ako nanang. Agsi na kami kidin ah. Naranak ni Rickson medyo paradaan itay bakit? Timot na. Saan mo ka di akin nasarita, Donald Lakay? Kasano ko ma? Kahit sigurado nasakit tinagam tayo dyan kanyak. No kasarita. Sigurado adinak sungbatan. Amangan mo't no naupay. Naupay. Saan lang mo't asyak tinangibagay tikas dyan? Uray dagiti chismosa dito'y barangay tayo. Isaw ti pagsasaritaan da, bakit? Ay, kaasimat nga rod ni Mari Jessica, no kasta. Sigurado nga isumanin ti pabasulin nila kay na. Apay mo ta kaasi. Nasayat kid di atak no sana managsanan. Narigat mo, no tilang kwarta pagrigrigatan na tinamnaman nila kay na. Sa bagay, adamot puntom lakay. Ay, mapanak tuman iti ayan ni Mari Jessica. Ingkay ton malam. Nalapsak ngamin nga aglablabay tay. And then sa manan nagpalabakan ko na. Oh, agkape ka pa'y Mari Loleng. Agyaman nak, Mare. Anya kaming tigagaram, Mare. Kaya't kalaang ako mustaan, Mare. Ay nawaw, nasaya atak mat, Mare. Si kakit di man. Nadamag ko atin manaw ti asawa, Mare. Ay uwan, hindi pa'y naminsan nga aldaw, Mare. Nasakit tinakam na, kadagiti mangmangag na. Ay na, imbes nga aramiden na nga inspirasyon dagiti nagsasakit asa uti taong tapno aggagat met. Saan? Taintarayan na met gaya, Mare. Kastamat lang ti kunak, Mare. Anya ngay nga ti maaramidan tayo no close-minded mat je tao. Itay pa'y asel punti dumdumugam si Karexo na nakaw. Agun online gimak, nanang. Iso di kay man mang disturbo. Anya, Nagpigsa gayam ti signal dito balayo ah. ay nawaw. Iso matlagayam ako nam nga ado ti mangmangag mo asa o kontraken ka iti lugar da Jessica, anak kaw. Nanang, inton madamdaman nga agsarita ta. Apay di makita abisi akpay lang. Nay, No kastala ang taramid mo, talaga ang makangag ka, anak kaw. nalpasan. Ti ayamak nanang. Anya di bagayaw? Amo kaw, no apay nga ado ti mangmangag mo asa o kontraken ka, anak ko. Nay, apay mo. Naadik kamot nga minon iti online games. Di mon sapay met amo at tulungan, di bakit mo? No kasta ti aramid mo, ay ka talaga ang makangag ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Nang runa pa'y kat sika ti lalaki. Ni nanang mo. No siyak ti sika, agpanunot kan, sakbay amala daw ti amin, anak ko. Ay nawaw, adda ka mat gayam, Rickson. Itay pa nga orayan ka bakit? Narambian ka manan.
Wan tanapanak nakipurdiya kada Mari Loleng. Anya ti masapol mo? Agsubliak dito balay na. Anya? Ay, bakit? Pasensyakan ka nagitidakas na naramina ka. Aminat asyak te antibidot. Basol ko. No apay anagadudag iti mangmangig ko asaw kontra kanyak. Ikanak kumapay ti may sagundaway bakit? Ikarik. Agbalbaliw akaon. Ay, nawaw! No di mo kaya't amakangag iti dakas asao, di ka agsadot-sadot. Tulungam ket di ni bakit mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Makauray ka mata. Ay na, kariring lang ti tao ka. Good morning, Mari Imelda. Ay, kastamat kan ka, Marinoy me. Bigat nga imay ka dito'y balay. Ada ka di masapol mo. Kinapudno na, Mare. Itaypay nga agtuk-tuk ka. Ay, napasensya kan, Mare. Napuyata nak ngamen. No panggap mo ti umutang. Ununaan kan, Mare, Awan may pautang kukan ka. Ay, saan, Mare? Sa anak nga imay tapno umutang. Imaya, tamakiusarak iti cellphone mo, Mare. Nadadaol nga min ti cellphone ko. At dala awaga. Sino ay ti awagan, Mare? Ninanang, Mare. Kabisadong ka di ti number na. Un, Mare. Kabisadok ti cellphone number na. Ay, mabit lang nga rod, Mare, Taalaag ti cellphone ko. Ay, nawaw. Niburnok mo tinang text kan Mari Imelda. Ay, basaak man no anya ti in-text na. At ita. Good morning, Imelda. Adda ka din di ibagpagakan ka. No. Aguray ka. Amangan mo't no adda relasyon dagito'y adwa. Ada ka di parikot, Marinoy me. Ay, awan, Mare. Apay nga minamasapon nga umadayo ka, Mare. Confidential nga min ti pagsaritaan ni, Mare. Aling nga rod. Awagam nga rodan, tao sarit mo ti cellphone ko. Un, Mare. Idayal kon ti number ni Nanang. Amangan kit dinumakadlaw ni Mari Imelda. Kit maamon na abinasak ti text ni Burnok ken kuana. Apay, sa dino tinagapwam si ka, Noy May? Iti ayan ni Mari Imelda lakay. Anya inarami mo dyan ngay? Nakiusarak lang iti cellphone na. Masurunak nga ron. Nakabaybayag ang mangilukat iti ridaw. Ay nawaw. Sika lang aro doon ti makiusar. Sika pa iti kasta ti ugali na. Ang maawatak na, no ibaga na anapuyat. Katetex na matgayam ni Burnok akalugaran tayo lakay. Kasanumot na ma'am. Anya kumapay. Binasak at text ni Burnok kan kwa na itay. Jaklaeng nabasa ti daduma, taamangan mo makadlaw. Anya? Binasam ti text asaan aparakan ka? Amom lakay, panagkunak adda relasyon dang. No man, saan mo't siguro nga isyo, tagpadada single. Ti isyo, no apay apakibibiyangan ti text asaan aparakan ka. Sa dino ti papa na, Manang Imelda. Ay, adalaang napatag-apagnak, bakla. Ay na, planom samat ka agabroad. Linawas mo't nga agpasentro ka. Ay, awan ti planok nga agabrodan niya. Adalaang papeles nga ilaklakad ko. Ay! Kunak ano agabroad ka? Ay, saan? Bakutan da tao. Amangan no jak kabailan ti trabaho ija abroad. Sa bagay saan anala ka ti agabroad? Narigat ko namot dagiti nakapadas?
Ay, malas mo pa ano, stricto ti amo. Mala, agpatuloy ako netan. Habhabulak ngamin tila strip. Ay, sige manang. Agan anad ka ah. Ni Mari Imelda ka ditay nakita ka kasarsaritam itay, bakla. Wen, manang Noemi. Ada ka no ilaklakad na apapeles. Papeles? Ha? Ti baga nakit di, adda ka sinarak na. Anya kumangay apapeles ti ilakad na nubilang. Kaslada kayat mo asawan, manang Noemi. Amom ka de. Textmate ni Mari Imelda ni Burnok akalugaran tayo. Os! Kasano ana amuam dayta? Ay nawaw. Nakitak idi na minsan anak iusarak iti cellphone na. Anya? Kastil ngamin bakla. Itay agsapa, napanak iti ayanda Mari Imelda. Nakiusarak iti cellphone na. Kitadda nabasak at text ni Burnok. Ay na, amang ano na misinterpret mo laeng. Kitno adda good morning iti text ni Burnok ken kuana. Pustaan ta, marabyan tuman ni Mari Imelda. Asino ti sirip-siripon mo't ititawa ka rabi Noemi. Sigurado ani Mari Imelda day tatataulan dagiti aso lakay. Naa. Unay ka. Anya ko bibiyang mo nung narabyan. Narabyan ata nagdate da ken Burnok. Ay, apo. Biyag ti sabalin at tao ti babantayan bakit imbis nga ginanakak idi. O kita ang adda nga agpayso naka-flashlight lakay. Ay, piman mat ang Mari Imelda. Di pa'y mat intulod ti kadate na. Jak amukon ka. Isiram man tatawa ta maturog ta ki din. Ay, mabitlang. Na. Nagado nga isik-sikreto day ta ang Mari Imelda. No saan ko pa'y anabasa ti text da kuana. Saan ko pa'y amaamon at textmate na gayam ni Burno. Ay nawaw. Asino ka kumanga itapno ibaga ni Mari Imelda ti amin ang mapaspasamak iti biyag na. Ayan nga'y ti libre a soft drinks etan. Libre a soft drinks! Nakitak ang narabyan ang nagawid ni Mari Imelda. Kaya't asawon day ta, siyak tinangabak iti pustaan ta. Ay! Di ka man nagararamid si kamanang Noemi. Saan na kay manlugot iti day tapos-tapusta niya? Imot ka mat bakla. Ay na, mga asiman tawang pa'y buwina manok. Ay, madamag ko man bakla. Ah, Amangan kit di no nakitam, no nagkuyog da Burnok kan Mari Imelda ang nagawid iti rabi. Uy, jak amma! Saan mo't nga isudat ibang bantaya? Ay naman ang bigbigatan. Jak kaya tibuy na mano at chismis. Oho, agin-agin ka pailaan mo. Na, kano isumot tiragragsak mo ide. Nagbalbaliw ako na niya. No, hapay nga basam ti text ang saan aparakan ka. Inton kwan, ikamutan iti sabali amining na. Kasano, awan gayam relasyon da. Ay, unay kan bakit? Apay, anya manen ti basol ko, lakay. Inis istorya mo't gaya iti sabali tinabasam a text ni Burnok ni Mari Imelda. Dakas aya. Kasano, numaamuan ni kumarin. Awanin na. Di nanton ipalubos ang makiusar ka iti cellphone na. Pakibiyangan to mga minti text ti sabali a tao. Apay aya sensitibo kasi ka Adam. No amom abumulbulog ka, makiusar ka laang. San aday ta mapangkapay lang agbasa iti text asaan aparaken ka. Wunan, di mo pagbasuraan tilapayan ko. Talaga makanggag ka kanyak no kasta ka laang nay. Makiusar ka lang arudan, kasta pay lat aramidan. Nangal alamot ti kasta alain mo ngay. Kasano nga, nupod no ti atap ko nga da relasyon da. Adaman kan awan bibiyang mau maipapan iti day banag. Amangan no adamot nang nangag mo at chismis, may papankanyak etan. Kas kumaitian niya, manang Imelda. Ada ngamin sarsarunwag di tadalan itay. Kat nangag ko ada kami kani Burnok ti pagsarsaritaan da. Ah? Ada ka di amom, asaan ko nga amo etan? Ay! Amok no asino tinaggapuan day ta adamag. Asino nga rod? Ti kumarim Atapon na nga rod nga da relasyon nyo ni Burnok. Ta nakita na kanong ngamin ti good morning text ni Burnok ken ka.
Anya? Nabasa na laang ti good morning at apenan nga da relasyon mi ka ni Bornok? Amo man iti day a tao? Ay na, talaga nga agar aramid dayjay a tao. Nag-text lang ni Bornok iti dayjay nga aldaw, tasalsalud-suden na no adda ti kwarta bulbuluden na. Loko mat gayam dayjay a Mari Noyme. No apay nga minapakibibiyangan na ati text a para kanya. Tapos matgayam ita. Taapay no tapos. Mapanak iti ayan ni Mari Imelda. Mapanak manen makiusar iti cellphone na lakay. Awagak ni Nanang, amangan no addan ti urayak a kwarta. Kalpasan ti naramid mo, napuskol pala ti rupam ang makiusar iti cellphone ti kumarem. Awan matdakas ngay naramid ko. Nagistorya aklaang man. Panagkunam ka digat na sayate kasta. Inasam lang arudon ti text asaan aparakan ka. Napan mo pa in marmarites. Kat pudnumat ngamin. Adda ka titix ni Mari Imelda. Ha? Diyak amukan ka, noy may. Day ta ti paglayngam. Ti makibiyang itibiyag ti sabali a tao. Kasano nga ino saan gayam apud no ti atap mau? Nga da relasyon da. Oh. Naimbagngal daw mo, Mari Imelda. Imayak Am na. hindi kan agsao Mari Noyme. Amuklat tanno niya ti gagaram. Mabalin ka di, Mari. Saan Mare? Jak kayat nga adda makius-usar iti cellphone ko. Uray pang text lang no iso, Mari. Ipa-repair mo mga min ti cellphone mo Narigatan, amangan no adda manen mabasam ket mapan mo manen istoryaan kadagiti ka aruba. Napudot mo ti ulong kanyak, Mari. Ay talaga napudot ti ulok ken ka. Mahilig ka nga min nagbasa iti text asaan met aparaken ka. Tidakas na pay, ikam adagos iti kay papanan. Fake news ka mat. Ha? Tapno ibagakken ka Awan relasyon may kani Bornok. Agpagayam kami laang. Sa maysa, nag-text kanya tasalsalud-suden na no addan ti kwarta abulbuluden na. Tirigat na ngamin ken ka, ikam adagos iti kay papanan dagiti makitkita. Adda ka di load mo, Ethan. Awan! Apay! Saan na kayat ni Manang Imelda apabulod ti cellphone na? Saan nga rod? Amo na mo't adyak pa'y na ipa-repair ti cellphone ko. Pasal mo na! Agi warwaras ka nga min iti fake news. Anya ti basol ko. Nakasaritak ni Manang Imelda idi kalman. Kat kunana, awan ti relasyon da ka ni Bornok. Kamali ti atap mo. Para day laang, ti pagsaksakitan tinakam na kanya. Ay, oray syakmat No kasya ti aramidem. Guraan ka talaga. Alaman kiti, makiteksak man bakla. Ay na! Talaang. Saanan? Awan load ko. Ingkakit din. Inawagam ka din ni Nanang, bakit? Saan pa'y nga rod lakay? Di mat ngamin agpabulod ni Mari Imelda. Uray ni bakla. Di namat kayat nga ipabulod ti cellphone na. Dayta. Nanginapay mat ti pa-repair ti cellphone ana LCD. Anya ita, awanan ti pagbuludam. Ang saan tayo mapabasol ni Mari Imelda? Ngayon, basol mo. Alawanan. Parikot ko lakit nga rod no kasano amakontak ko dananang. Kasta ka pa'y mat. Ay, apo. No saan ko makasta man nakibiyang ka? No saan ko makumporme ti mapan mo istoryaan? O, di pabuludan na ka ti kumari. Saan ka pa isa, di mawat iti pamakawan kong kuwana? Iti anya ko maaga po. Ay, di mo man ipilit nga wan basol mo. Tanaglawag a fake news ka. Limabas ni Burnok di taparaangan itay ket kunana. Awan ti relasyon da iti kumari. Saan mo nga umay ni Mari Noyme dito'y ayan mo, Ethan? Ay na, talaga asaanan Manang Imelda. Apay mat. Nasakit siguro tinakam na Tadyak pinabuludan iti cellphone. Aywan, nasaysaya aton ti kasta. Narigat ti mangipabulod iti cellphone na iti tao akas ka ni Mari Noyme nga adda pagkamarites na. Ay na, true. Ay, sapay sa anak mahilig nga ag-delete iti text ko. Amangan kit din o mabasa na. Kat ikan nan tumanan iti dakas aka ipapanan.
Madlaw nga awan respeto na itipada na a tao. Agasam man day ta nga aramid na. Nagturad si ka. Ay, naimbang atanaanos ka kan kwa na manang. Tep-tep palaklang matibagik abakla. Narigat nga minti makiap-apay ti kakastaklas ti tao. Anya nga tano si kalaangan timapan iti ayan ni Mari Imelda. Si kalaangan timapan makitex lakay. Tapay asyak ti baon mo. Kabisadom tinamber ni Nanang, saan ka de? Jaket ti mapan. Sikat ti mapan, taay aywom ti kumarin. Iti anya kumaaga po. Ay na, ibabam man ta pride mo. No amo mabasol mo, agpakumbaba ka. Saan aday ta si kapay na pride? Nadagsan ti basol mo kun kuana tapno amom. Dahil laang matinistorya ka. Ay, nadagsan ti naramin mo bakit? Inmarmarites mo nga da relasyon da. Gapulang ititex anabasam, nga uray awan may. Agyaman ka, tadida ka impabarangay. Protas para ken ka, Mari Imelda. Peace offering ko ken ka. Saan ko kasapulan day ta? Pakawanan na ko man, amare. Tsak pulos impagarup ama aramid mo tikas jay mare. Si kapay amis mo ako marik tinangaramid itikas ta kanya. Sorry, Mari. Uray no mapakawan ka, saan akayat asawon day ta nga agsublin ti sigud alin nanganta. Saan kumamot akas ta, amare? Siyak mati may sagmak itikas ta nga aramid mo mare. Pangaasim ka di, amare. Intun sumaruno, di mon pakibibiyangan ti text ti sa bali a tao. Tapno saan ka amay lawan amang imarites iti saan mat apudno. Tagorder ka mat, Mare. Pilyam tay kapadpada ti blouse ko, tapno agpada tanto. Isuot tanto, numapanta makijanda. Isend mong arudan ti link, tapno maka-order akong maray. Nakitak nga agsasaruno ti nag-deliver iti ayan nyo, Mare Carmela. Agasam ngay day chay. Uwan nga rod maray. Nagparta kasi mang padag iti order ko. Agraman to'y blouse ko maray. Kaano lang idi in-order ko. Kunak to mga mingkot ka, Mare. Adda pagmayatan ti online shopping. Nalaklaka, kan itulod da pa'y iti ayan mo. Uwan nga rod maray. Kita maakit ado pa iti on the way nga order ko maray. Ay, nawaw. Agasam man, tas nga pulo nga order mo, Mare. Anyangay mo dagita. Sapatos kan pantalon maray. Nakasil na nga men, kan agpapada nagpipintas. Ay nasa anak ka makapili. Iso nga in-order ko amin na klase. Anya? Mangan kan lakay. Dahito, ti pasidam kanya, Carmela ba kay? Bulbulong man eh. Iso lang matiad lakay. Ang damot tintig ko ang maigatang iti masida ah. Ay, pasensya kan alakay. Ada nga mintinay deliver nga order ko itay. Mukasta, imbayad mo, iti in-order mo, iti online, ti kwarta nga igatang mo kuma, iti sidain kayo. Sukatak tumat laang. Agasam man data. Naadik ka mo iti online shopping. O ti mo maigatang iti sidain kuma, ibayad mo pa yun iti order mo. Sukatak kunak lang arudan. Kontrolam ko nga mo ito ata na yun. Inaldaw mo ito nga dati umay agidil-deliver dito balay. Nay, kunak man nung naglugan ka, ina, anak ko. Saan tatang? Magmagnak ama pa niti pagadalan. Ay nawaw, kit mo aday iti pagadalan anak. Anusan tatang? Anyangay nga rod. Adda mo timbati ka pagplaytang kininanang mo anak ko. Nasaysayat ka no magmagnaak tapno makatipid tayo tatang. Anya, amangan man no isumanin ti imbayan na iti order na iti online. Malo ka ditintad yo tatang. Inted ko ti allowance mo para ita allowance anak ko. Talaga sana mapagbagaan day nga inama. Apay ngamin nga gatangan yo iti touchscreen a cellphone tatang. Wala, tako na nang usarin na iti trabaho na. Jakam mo, pag online shopping na lagayang.
Apay mat adi mo inikkan ti anak tayo ti pagplete na baka. Unay kan, Juan. Awan ko naklang arudan. No kasta, naibusan ti kwarta nga impaggam ko keng ka. Adapay laang nang usarap. Ay na, wow. Iso may lagayam ana ibus adagos. Taado magagayam manin ti order mo ana i-deliver. Kasano marudan dahi ta? Awan ti pagplete ti anak ta. Ay katanusan na ti magmag na ah. Da kaminto pa ini. Uray adayo anusan mi mat. No kayat ni ina ti makaadal, anusan na ah. Amumot a babae ti anak ta. Delikado mo, ano magmag na amay may sana. Dahil nga online shopping ti isardeng mo. Nalawag ka di bakay? Na, adapay ti order ko asan na i-deliver. At dalaang ti maranaak nga gi-deliver dito balay. Unong mangibog ka itinagan mo di taruar. Talaga ang makangag ka anak, Carmela. Umulod akman pa iti sangaribom di na. Ay, nawaw. Naibo sa dagos ti bayad tinatengyaw, anak kaw. Awan nga ro din, na. Awan pa yun ti pagpliti ta po kayo. Anya, nangus-usaran no aya iti kwartayaw. Naalig mo nga minon da sawa kiti online shopping, nana. Mairaman pa yung alawas ni Ina. Ken pangkusina mi kuma. Ay, kat bagbaga am ngamin ti asawa, maanak ko. Wala na. Binagbaga ako ni tay. Anya ngamin ti gatgatangan na iti online, aya. Lupo, sapatos. Ken, jak amu ti tagduman. Nariga tag sapul iti kwarta. Iso asursurwan ko man ni Carmela ti agtipid. Saan mo't adakas ti ag online shopping? Ngamno amuna asaan mo't unay akasapulan. Di na ko man gatangan. Ibagak to keng kuwana, nana. Mabit lang anak ko. Taalaak ti kwarta abulbuludam. Lakwan nakman iti SIM card, Mari Alma. Anon ti SIM card, Mari Carmela? Sukatak ti cellphone number ko iti online shopping account ko. Uray tinagan kan address ko, Mare. Sukatak matlaang. Masapol ay Mare. Kasano ngay ama i-deliver ti rider ti order mo no sukatam tinagan kan address mo? Basta, makaamuditan, Mare. Makaungat nga minan ni Juan Kanyak. Sapay adupay ti saan ko anay order. Anya? Ay na Mare, no makaungaten ti asawam, isardeng mo pa'y lang. Amangan nga min no dakkel matpima ng tigastos mo iti dayta nga online shopping. Sayang mat dagiti na i-add to cart ko no saan ko agatangan, Mare. Ay na Mare, huston. Amangan no dayta pa'y ti pagapaan nyo iti asawam. Naimbag ta simbang patkan, Juan. Apay ka di. Pinautangan na kakadini nanang. Sangaribo lang ti pinulod ko. Apay adi mo pala inaramid ali maribo ngay. Anya? Adamat gayam kwarta ni nanang mo. Wen tadatim pauit ni manang ken kuana. Ngam kababain mo't ano utangag ami. Sana bali, tawan pa'y mat siguro ti pangusaranda. Uray no awan pa'y pangusaranda. Tsak kaya ti umutang iti dakkel bakit? Ambangan no jak to mabayada. Itid mo karo doon kanyak ti sangaribo a binulod mo. 500 lang tinagbate. Intid ko kiniina ti 500 itay. Sige. Mudto yan. Taidulin ko pa'y laang. Ay nawaw, anya ter aramidam dito itersenak, Mari Carmela. Ay, ludan nakman, Mari. Tanay, saan ko magtan ang ma-open ti online shopping account ko? Naibos nga minon ti load ko. Kan sikaman pa'y ti mang-receive iti order ko. Anya, ni, aping asyak, Mare. To'y address nga min ti tersenam ti inkargak, Mari. Marcela, ti inusar ko anagan. Sikan ti makaam mo, ah. Ay, di ka agar aramid, Mari Carmela. Ay, ala ka din, Mari. I-receive mo laang mat. At to'y tibayad ko. Amangan mo't no saan mo akwarta da ito, Mare. Ay, nakadulakit din asal-saludsudam, Mari. Basta i-receive mo. Awanan ti ado asao. Ay, diyak kaya ti mairamraman, Mare. Relax ka ka di nga min, Mari Alma. Ay, nawaw. Ibati kong tibayad ko. 400 plus day jay, Mari. Kan day to'y anang bertiludam.
Alaam ton ti sukli ti order ko, ta iso dayjay ti bayad ti load, mare. Ay, nawaw. Uraya ka, mare. Di mo liplipatan na. Agawid ako, ang tama nga nusap sa pulan nak ti asawa. Carmela, sa dino tinagapom? Ha? Apa nga itilikudan ti balay tinagdalanam, Ay, kuha nga min lakay. Anya tinagapom ko na. Ay, kuha. Saan mo't amasapul amaamuam lakay? Ni ina, sinmangpet ka din? Awan pa'y. Naglisi ka nga ro di tadalan ko. Tamang isaganak iti merienda na inton sumangpet. Mabitlaan bakit? Ada ka di pa ibagam? Sa dino tinagapom ko na. Agkalkaling itang kamay. Kung kasla agnir-nervyos ka pa yan. Iti ayan ni Mari Alma tinagapwak. Agkaling itanda tao at nakapudpudot maitlakay. Naibos magaya man ti asukar ba kay? Awan ka din? Wag. Mutoy pa man timpaggam ko kwartakin ka. Tama pa na gumata. Ay nawaw, sa pulo na matadangos. Sanak pa yan nakadiskitam iti isukat kukit. Apa di ka mutin sumong bakit? Sa dino nga minan, tinangidulinak iti dayja kwarta. Las day jayin akwarta tayo bakit? Jak malagi, panlakay. Anya? Aguray, lagi pagpay. Ano jak malagip? Sa pulag to inton madamdama. Adalaang dita dayja kwarta. Anya? Sa pa'y makakapi akong dyan? Anya ti umay mo gatangan, pare. Mabaling ka diti umutang, mare. Anya ti utangang. Sa nga kilo nga asukar ko, ma. Umay ko bayadan, no. Mabirukan ni Carmela ti kwarta nga impaduling ko keng kwara. Di naman ngamin malagip, no sa dino tinang iduliran na. Kakaisuna kwarta mi dahi dyan. Ang mga no ginastos na Ha? Anyat kaya't mo sawa? Kano adda imay na impa-deliver nga order na dito itersenak, pare. Adto na Na? Amangan ma at no ti impadulin mo a kwarta di imbati na abayad ti order na. Mare, nagkamalikan sa amin. Marcela mo tinakasurat iti dahito a parcel. Wan, iso ti usaran ni Mari Carmela ita, pare. Kanya? Diyak kumakayat ti agsao. Nga makapakonsensya mga may. Carmela, agpudno ka man kanya. Ha? Di kan agim didiam mo. Kunak man no insardeng mo ti agorder iti online. Katwan mat. Kita man dito. Anya nga ti kahit asawin dito. Ne, sa bali mo't anagan tinakasurat lakay. Marcela, kuna na mat. Saan mo't ang Marcela tinagan ko? Agpalusot ka pa ilang, ha? Di kan agliba, talagpudno ti kumaring kanya. Anya? Di mo namnamain at tao iti kwarta nga ipaggamugin ka. Kanayon lang na kasta. Nalabasan dita kinaadik mo iti online shopping. Agulbod ka ba yung kanya? Ada ka mautwana na kao. Ada ka di manin masapul mao. Awan mo't kaday, nanang. Umay ko lang bayadan ti kwarta, binulog ko kala kayo. Awan ka di pa'y pangusaran nyo iti kwarta, yaw anak ka. Nawadwad mo tinasingir ko abayad, tinatang minana. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kumusta nga iti asawam? Ay nanang, nagapa kami manayin, iti napalabas alawas. No kasta. Saan na pa'y gayam nga insardeng ti online shopping na? Saan nga ro, nana? Amuyo ka di. Nalaing. Ta sino katan na pa'y tinagan na iti Marcela? Saan lang nga ta? Di na mo tin ipa-deliver ijabalay, nana. Iti tersena ni Mari Alma, ti pang-i-deliveran da. Ay, narikat ti kasta anak ko. Naskan nga ikam iti leksyon, tapno di na ulitin. Talaga, kasta ti plano ko, nana. Saan na saya ti kasta nga aramidin ta asawa? Nagadulakid di nga order na. Sa mga rod ang mausar amin.
Manungay tinasinger mo abayad tinatang lakay. At dati 15,000 na nagbate. Yung saan ko nga ipaggamgang ka. Apay nga eh. Manipod ita. Siyak pa iti mangimanits iti kwarta tayo. Ay nawaw. Siyak ti babae iti daytoy abalay, Juan. Wag! Sika ti babae. Ngam di mo ammo ti mangidulin iti kwarta. Di mo ammo ti agtipid. Gapu iti dayta online shopping mo. May ibos adagos ti kwarta tayo. Kat, basta nga rudan. Sika nga rudan tagpalingkay. Wah! Siyak pa lang ti mangibati. Narigatan. Amangan mo maibos manin adagos. Diyak to manin mapupuotan. Maibos manin amin a kwarta tayo. Just kidding. Naragsakan iti inaramid mo, Mari Alma. Di ka agiskandalo dito'y tersenak, Mari Carmela. Gapukan ka, saanan nga iyawat ni Juan ti bayad tinatangkan niya. Apay nga'y asyak ti pabasulam, Mare. Wen tasumpungera kan tumat ngamin. Nakalusot ko maday jay, no saan mo nga baga ti pudno ken kuana. Ay na, Mare, huston ti online shopping. Naadik kan. Anya launay ti order, aya iti online. Apay adi ka maumuma. Ay no, talagang agburburak ti darak ken kamare. Anya nga nga ti bayad ko iti order ko amay deliver inton madamdama. Ammo, Mare, saan anasaya at ti kasta? Saan mo't adakis ti ag online shopping? Ngam kita umot at ilimitasyon mo. Priority latta kumati masapsapol nyo asang kapamilya, Mare. Umapal ka laeng, iso akas tamat ti bagbagam. Awan gamin ti mangyaw, awat iti kwarta ken kaket. Ay saan, Mare? Saan ka nga apalan? Agbalbaliw ka kitdi. Tapno agsublimanan ti panagtalag ti asawam ken ka. Please matan alakay. Please, matag. Anya manin dahil tangay order mo. Perfume ken lotion lakay. Please matan ikanak iti pagbayad ko. Kurang nga minti kwartak. Mano ti order mo asan pa anay deliver? Dualaeng lakay. Ikan ka iti pagbayad mo ngamlas daytan. Wan lakay. Promise, maudi da ito yan. Ay nawaw! Ipangrunam ti masapul ti pamilya. Tapno saan apakikinaawatan kat maliklikan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.